بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. براتو عزيزة مرتقي ديوان إن شاء الله رسول صلى الله عليه وسلم ياك عظيم شاني حديث بابتاي، وإن شاء الله هي حديثة ما دومي أدبا زيري هي حديث قومامي دومي ديواني مرتشي. رسول صلى الله عليه وسلم هي حديث فرمايتا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هر کسی الله سره و آخرت روز سره ایمان کاری خیره گپی بوشی یا خاموش بی ایمه اولی دیوانه ما اشباره گپ کتا مرچی براتو عزیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی حدیث انشاءالله پورا کنه که رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اشیاء دیم فرمایتا که ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. و هر کسی الله سره و آخرت سره ایمان کاری وتی همسایگاه عزت بده. وده ما ترى جوز بكني براتو عزيزة ما وتي همسایگانی حق داتا غ نداتا و قیامت روچا ترى ای باره جوز کنک بی همسایگه حق باره جوز کنک بی ورتو چی وشه براتو عزيزة رسول صلى الله عليه وسلم فرمایتا لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. جبريل من همینچو وصیت کتا همسایه باریا همینچو چکرا گوشتا همسایه باریا ما گوشتا بلکه اشیا وراستا شریدار کنگو وراثت مالا اشیا حصه رسیگون همسایه ودا امی اهمیت همسایه براتو عزیزا. ورسول صلى الله عليه وسلم فرمایتا حديثك يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. اے ابو ذر اگر تو یک مرقی ہوں اڈکو و مرق ہمشی وشن براتو عزیزا اشکی آپی اشکی گوشت ما بیتے گوشت آپا اشکینا چانچو وادا پونگ وشنتے چانچے مرقی تو طبخ کو یا اڈکو گوڑا شی آپا گیش بکا وتی همسایگا هم بدیگو وتعاهد معاهدة ہمیں چیز براتو عزیزا گوشنتے دین توکا کہتے کہ یک چکرے نا باز چکر بدے یک چکر تو بودا دو چکرہ سے چکرہ ای گوڑا اشکی وادا پی بارا رسول اللہ علیہ وسلم گوشتا ابو ذر والحمدللہ اللہ فضل کرما چے میں لوگان توکا مرچاں باز نعمت ہستے گوڑا کدی ماوتی ہمسائیگاں کدی آخر چکر بیتا ماوتی ہمسائیگاں ہدیہ داتا. مش مطلب نہیں کہ براتو عزیزہ یک چیزی مدینے مطلب ہے ہم چیزا ہدیہ بھی بیتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیتا تہادو تحابو اکی دومی ہدیہ بدا دوستی کیش بھی ودا امی براتو عزیزہ ہم سائگے حق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت توکا او یک چکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کے یک جنین باریا کہ تصلي الليل وتصوم النهار ولكن في لسانها شيء سليطة كي زباني دراجة وتي همسايقة سرى تؤذي جيرانها همسايقة سرى زباني دراجة. رسول صلى الله عليه وسلم براتو عزيزة شي فرمايتا ودا هي شفا نماز كون روچا وتصوم النهار تصلي الليل وتصوم النهار زي شفا تهجد واني وروچا داري وليش بارا رسول الله صلى الله عليه وسلم شي وشتا شي يك عيب ماني في لسانها صليطة تؤذي جيرانها وتي همسايقة أزيد دانتين في زبانكما. الرسول صلى الله عليه وسلم فرمايته لا خير فيها هي في النار لا خير فيها هي في النار. إيش هير ماني يا جنينة إيه نارين جهنمين والعياذ بالله براتو عزيزة تميكا وتيجا همسايق أزيد دات دانتين. والرسول صلى الله عليه وسلم براتو عزيزة فرمايته حديث توكا والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. همي چیزا خیال بکنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوگند ورگائیں کہ کامل ایمانی نبیتے مردم کامل ایمانی نبیتے مردم کامل ایمان نبیتے مردم. رسول سوگند وقر چی موضوع چی قب چی برات عزيزة من لا يأمن جاره بوائقه
که ای اذیتا چه ای همسایگ نبچی زوتی همسایگا اذیت دانته رسول الله گفتا کامل ایمانی نبیته گوڑا ما بزان براتو عزیزا چی چکر براتو عزیزا والله الحمد ما وقتگین لوگان توکا مطمئن بتگین آرام بتگین تی لوگان توکا وتی همسایگا حال ما جوز کتا براتو عزیزا ایم دین اسلامی گوڑا والله اللہ کرم دعا لوٹنا کہ مارا وتی همسایگانی حق دیگا توفیقہ بداں اور قیامت روچا مارتا وتی جنتا بکاں وتی نارا چے مارا دیر بکاں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ